que se schreef Golan? Zo bij den bandet, dus du kent een duigen ben ik met terkan met hem. Misschien krijg ik met een Michael Madek was. Maar daar hoe de schreef het leun uit Hawaii en ik heb wie dat schoolju là comme schreef om kals pas om daar la cadavugali da croire schoolju agarré zo var baper atau ik heb den bandet mais oh la cad terkan allez. Bon, en terkan zo bij den bandet heel die gevallen. La voie publique abandonnée a évolué dans le Brau, a spelen Golan, dus dat is een pertut via Ganalies, en dat was ook niet agréable de Golan die gebeurt. Ja, maar Léo, c'est tu. Bon, pour le dit de crédit, mais en gros, dus kan tonton Vazotten Jung. La Vazotten Jung en tonton Jung. C'est tu es un tamig me spake da strakulion, mais sera également me scrive mat cleve de vesmat beteger penal là. Ja. C'est tu ce que den gentach les vacad matri. C'est tu alors a rock me sont digas d'azonge dehors ne betu da gazoia dar bedal in der veschu. Et c'est une veschu Christophe Gac. Jan Andu, de dercha, notamment de Guineves, avec Catel, Maues Glenmore, Catel, RP soirée, on a begreat, il va ben Glenmore, avec Catel, et nous a roué de l'un à drau, de da Husut, il va ben Egoas. C'est upérag, et me sbet de Juan Scriva Enes en Urius et à Leorce. Evidrenta enor evel just dava zuntun ni rea tonton Yves da ruta da hudemus laket John Yun evida Leor figure brauer mes ramur brezunek hag edo breur ne meta dava mam c'est emus bechon nie kunta evus peguireo entamik bian bues tu an arvor et an arvoris agazo bet handbet divera au change Michel alias squazament va hameas la pointe à familiou à Bexante da jome da haneilrum de gile alias ni à de de Robert mil vicher que ça arrête quoi agier renta enor da mam daulas kosor il est breur age de skemere da neagist ma vichebe de armap que jamon c'est tu age de scave dies et jusqu'au les derniers au renarvues et agemus gulenet neze digand Marie Potser amant dans l'en ne bet penado digand mail amaye mail Jezekel ne bet penado ag Jérémie amaye gasovenium et plugerne et Robagan ne bet penado et mose veho que kenni rapadus cause en arabadus c'était c'est une l'enarane ne veut penado, mais comme ça veut juste. Agemus la quête de herbagen et vous connaissez de ne becanawenu bevanamzer. Age vous cleve die va age mailama la que ne bescude nous ama velerie à l'oden d'abord de hoguelet pendaben à portrait da neuret et blaves dau pedri dau ganterkan dirang monument arevaro et plugerne iraganilis. L'herma tenet da poltrigi da pense. Tonton John azo maro e pen divesa misevenoa eus a blaves 1900 eis ag anterkan. O trebikon e domerger e tremenarvian va mam, va diouchoar, va breur a me, va zad a yo atau e sanatorium gervenan e plugonvelen e kichen montroules, e plugonven e kichen montroules. Brau an amzer, uel avala an neol hoas, digor braz o ar prenest, a legumachu be poazet gad arvam o diena var varlen a prenest pisbian faglas a ricover a valudu a chouez a yoganto maro tonton John trum e oa deud lena en ti o geniter da emban a chelou eus meskeo e oa ton e ti an tad koz bet o staleri a stalis pisiri kentor soleil levant e anno
50 pe 60 gloaz zo alena merch enan c'hoar da va mam. En taus pontus da glevet, eat gwen kan nor mam a blanc var e divesker kerken e oaia da dremenach, tagas a c'helou pe da roulen kelou digant e zat. An tad, neuze, a yo a intan oa er brezel, hag ni a oa yaouan ne po aia da vam da velet e zat, ni yo a o c'henem zonjal petra chonjon oa da han tuntun, da an neont, ni yo a diurroar zo ganet pa da brezel, da ugen, a va breur Michel da olas ko so edo, me zo ganet e blaiz unan hag an terkant, peus ket me kounta vraiment. Setu, chapelle Saint-Mitial amañ. Setu va mam neuze, oa da dremenach. Dremenach oa da poense distag roaz da hablougerne ke jaman dre speret da nebeta. Dremenach oa ve parez beteg a blavez 1600 a peverugen. Oa be staget eus plougerne a blamour oa rebaour, revian, yo a kemet el loden deus an arvor e l'ermement chapelle Saint-Michel vraiment just avala e tremenach. Hag ni a yo a chom e kichen chapelle Saint-Laurent a ren avez plougerne, hag eo bet egret tremenach vian, peguir pa oa be beuzet a koumfuntet iliskoz, an aout ar eo iliskoz e plougerne gad an treas oa bet goloet gad an treas, oa bet kuiteat an ilise a deud a ilis parez da Saint-Laurent, e l'ermet don me o chom. Hag bremañ e chom e roaz ne chapelle Saint-Michel, Michel an noblez a zo bet eno e pat bloaz o chom e blavez 1606 a eiz, a c'hogmant ober a mission o bras da roudeze. Hag ar chapelle ze zo bet savet en anno Saint-Michel Archeal, Saint-Michel Archange. Peogwir Michel ne ket belaket a zan gad ar pap, me gant emni tout plougerne e belaket a zan e just, eo Saint-Michel an noblez e domni. Hag e velo amañ deve an tibian, e kichen eo tir naoutro Michel an noblez, e l'er mo bet savet neuze, e en tam loken pa oa deud da dremenach, e pa d'ar blavez d'ober pinigen. Hag e pelloc'h e tudioù e vel ar groazier lestre vatimant vras oa deud da deri meas da naoutchou ar Kurdistan, setu oa bet savet ar groaz, e nenor da reo doa kemeret ar evaro e naout. Hag e baz ar chapelle ze, va mam a gont e deom, paze an da zioù al ar zaout, va mam zo ganet e kichen, e o doa aoun en ar van e biou da chapelle a blamour e do an diaoul e baras, an diaoul dignan treit Saint-Michel, ar zarpan ko. Hag e kichen ez eus zant ie baz ar chapelle eo Saint-Sébastien, leo remes kread o lo leo ie er mez eus anno divar benenez ar zantze, a zo bet livet a besketerien kentor pa eo restat de liouach a roude bet livet o bagou gato a liv zent baz a chapelle hag emañ eus bet gad e bragez bras der da Sant Sébastien, blamour ege gwelenn emet en tamik lienen en dro de draou, me a emañ tu devot plougerne hag ave Andrei en tamik modest avalach, setu deus gad e bragez hir da Sant Sébastien e tre beg e gof amañ beteg e pen e daoulin ke jaman. Setu ket da velet Sant Sébastien pe lenni dan istor. Setu penaos va mamne oa da gaout e zad, va mam oa ganet e blavez daouzek hag e doa peder c'hoar. Hag ar breur zo deud divezator ne iv zo deud e blavez